Iti oba page oba Zenzo 15 verse 36. Wonderful Jesus. Bo Paula na Barnabas bayehlukana. Emva kwesikhathi Paula wathi kuBarnabas, asibuyele emuva sivakashele bazalwane kuwo onke emadolobha lapho sashumayela khona live lenkosi. Sibone ukuthi baqhubeka kanjani. Barnabas wafuna ukuthi bathathe Johane Marko ahambe nabo. Kepha Paula akakubonanga kulungile kumthatha ngobe akaqhubekanga nabo emsebentini wabo wonke. Kepha abebuyele emuva wabashiya ePamfilia. Baqabana kabi ngalendzaba baze bahlukana. Barnabas wahamba naMarko ngemkhumbi walibangisa eCyprus. Paula wakhetha Silas wahamba naye asanikelwe bazalwane emseni wenkosi. Wahamba wathambula eSiriya naseSilisiya aqinisa emabandla. Jesus. Philip 1 verse 5 and 6. Wonderful Jesus. Ngibonga kuhlanganyela kwenu nami evangelini kusukela ngelanga lekuqala kuze kube nginamuhla. Nginelithemba leliphelele kuthi lowo waqala umsebenzi lomuhle kimi utawufeza kuze kube lilanga la Jesu Kristu. Sithandazele baba emlangeni lomkhulu. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Ngedlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle Thixo. ngedlala Indumiso phezu kwalameva
bekayini umuntu ukuba umlandzele kangaka. Haleluya bazalwane. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Kukhuluma lenye inceke ngalenye ilanga. Seyihlupheke seyize idziniwe nayo kuhlupheka. Haleluya bazalwane. Jesus. Ubona kungathi uNkulunkulu umshile. Haleluya bazalwane. Jesus. So uthandaza wathandaza. Hallelujah. Waze washo wathi Nkosi uma kukhona lengikwende kona yisho. Haleluya bazalwane. Haleluya. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Simthola lengasegcineni. So uyarealize ukuthi umusa kaNkulunkulu uphezulu kwakhe. Haleluya bazalwane. Jesus. Uthi maye ngisheshe ngakhuluma ngekungati. Haleluya bazalwane. Hallelujah. Pho yini umuntu? Haleluya bazalwane. Hallelujah. Ukuba umlandzele kangaka. Haleluya. Jesus. Haleluya bangcwele. Hallelujah. Haleluya. Jesus. La sifunza khona. Sifunza ngengceku lengiPawuli. Lesiyathi sonke ukuthi lengceku lena yakungiyo lekhanze ihamba idingela amakholo. Isesengisawula. Haleluya bazalwane. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Lithi iBhayibheli yabanekelwa ngalenye imini idingela amakholwa. Isho futhi ukuthi itawuhamba iwabulale. Haleluya bazalwane. Hallelujah. Lithi sekawahlukubetile wonke amakholwa. Sekati nawo amakholwa ukuthi khona umuntu ohlukubeta amakholwa. Lothola imvumo kumbe iauthority kusahlukubete amakholwa. Haleluya bazalwane. Jesus. Haleluya. Amen. Lithi bekakhona nangalesikhathi kukhandwa Stefane. Haleluya bazalwane. Bekakuleyo mdzibi naye. Futhi bekumjabulisa lokho. Haleluya bazalwane. Jesus. Bathi la sifika khona sibathola ukuthi sebahambe bashumayela konke bo-Antiyoko, bashumayela onke emave. Haleluya bazalwane. Sebashumayelile njengebapostoli baJesu. Haleluya bazalwane. Jesus. Lithi bafika kwesigaba la kumele ukuthi bahambe barevisite. Haleluya bazalwane. Tonke tindzawo lesebashumayele khona. Haleluya bazalwane. La sikhuluma khona bazalwane sikhuluma ngemuntu la kunetindzawo labafika khona. Umoya ukuthi bathi boshumayela, umoya ongcwele wala wathi hayi la angeke nashumayela la. Haleluya bazalwane. Jesus. Haleluya. Amen. Then nakufika leso sikhathi kuthi lithi iBhayibheli ngaphambilini tiso. Haleluya. Haleluya. Jesus. Johane lo watiwa ngamakha. Haleluya bazalwane. Bese bahishene nompostoli Pawuli. Haleluya bazalwane. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Bathi umsebenzi wona ufuna wena njani uqhubeke. Haleluya. Ekhishaneni kwabo. Haleluya. Kwadzinga ukuthi umpostoli Pawuli abuyele kubo ayobacenga abana boBarnabas. Haleluya. Uthi eBarnabas asibuyele emuva siyobuka labazalwane la sishumayele khona kuthi lento bayi-understand na, lento basayiphila na. Haleluya. Lesi bashumayele yona. Haleluya. Hallelujah. Lithi Barnabas wathatha i-advantage. Haleluya. Kumpostoli Pawuli wabuka ingcabano yakhe naJohane lokungimaka. Wathi ngoba nama ngifuni kuya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Ngoba nama ngifuni kuya la kumele kuyiwe khona. Ngoba lento lekiyiva kumbe le feeling lenginayo ngaleti ndzawo labatibiyelela khona emuva itawuba buhlungu. Haleluya. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Lithi wathi noma uthi sihambe ngiyavuma. Kodwa nje akungcono ukuthi sihambe naJohane. Haleluya. Lithi wala umpostoli Pawuli yena wa insista ukuhamba naJohane. Uma insista ukuhamba naJohane lithi waze Pawuli wena njani waqansuka. Wathi salani ngcono nisale. Haleluya bazalwane. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Ngcono nisale ndawuhamba nabani na Silas. Kahle Silas kwakungakamele ahambe
Haleluya bazalwane. Hallelujah. Nampostoli Paul. Haleluya. Amen. Ngiyakhona lapho ukuthi lo muntu locabanga ukuthi utawuhamba naye kule jeni locabanga ukuthi ufuna kuhamba nayo. Yeah. Uma sekuthafu sekayibona inzima utakushiya endleleni. Jesus. Lo makhelwane lombhisi umtshela yena ukuthi bamzala niyayengana naye nasekumele ukuthi ufesane nesimo utakushiya endleleni. Jesus. Jesus. Hallelujah. Lithi wancenca Silas wasasale sahamba Silas ngoba bonke sebayijikile le bonke abasafuni. Yeah. Haleluya bazalwane. Jesus. Haleluya. Jesus. Lithi wamvala umlomo uma sekenda lenvo le kuthi wavele wagibela umkhumbi banabani bana John boBarnabas na John bahamba. Lithi Jesus. baya kuphi eCyprus laba welela khona. Haleluya bazalwane. Amen. Then lithi bahamba sebahambile kunento bazalwane lekhona. Haleluya bazalwane leshodile tiso ebandleni likaNkuluNkulu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Lele ngilethe yona nanamuhla. Haleluya. Hallelujah. Ngoba ngale kuFiliphu la sifunza khona. Ithi lenceku ngiyamethemba loyo lo uqalile umsebenzi empilweni yami. Jesus. Kuthi utawenda njani? Tawufeza. Haleluya. Jesus. Uma ubuka ngetulu kwakhona lithi iBhayibheli ithi lenceku ngethembe leyo nto. Haleluya. Jesus. Ngethembe leyo nto. Ngiphi lento? Ngilento bazalwane uma lethe khathi kusashunyayela livangeli lisafika livangeli esibandle kwabita onke ama scientist ayohlala kwaseshwa lento lesinzisa labantu la Hallelujah. yangatholakala. Jesus. Nanamhla simile nje solo kuyafunwa lento kuthi yini lento leyenda labantu beme noma kungameki ngileyonto. Hallelujah. Haleluya bazalwane. Amen. Bayayifuna lento kuthi yini lento labantu bangagive up endleleni bathembele yonto. Jesus. Yini lento leyenda umpostoli Paul. Haleluya bazalwane. Amen. Noma bamjikela bafowabo enkosini bekathembele yonto. Jesus. Wena uthembele lento uyathi ukuthi khona umuntu loyiqalile lento. Uma khona umuntu loyiqalile lento utayifeza njengemsebenzi wakhe. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Haleluya. Jesus. Kunento bazalwane kunento maka kunento lengihluphile kusaqala leliviki ngebazalwane. Haleluya bazalwane. Ngebazalwane ngihlushwa indzaba yemthwalo Yeah. lothwele bazalwane. Jesus. Haleluya. Amen. Kuthi lithi lento kunebazalwane lebathwele imithwalo. Le mithwalo labayithwele labanye babo abayidilivanga la kumele idilive khona. Haleluya. Wonderful Jesus. Abakayimikisi babekubhayi la imelwe imikiswe khona. Haleluya. Ngoba there is a site lelilungiseliwe la preparelwa ukuthi lo mthwalo na ufika utawufike udeliver khona. Haleluya bazalwane. Jesus. Then bazalwane bahluleka kuthatha umthwalo baye udeliver la kumele udeliver khona. Haleluya bazalwane. Bawudeliver la ngakameli bawudeliver khona. Haleluya.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngiyacela baba emlangeni usukuma ncike Nkosi. Cela kube kwenta sibonelo bazalwane. Jesus. Cela ume la ncike Nkosi. Ngiyacela nawe etiso buye ncike. Jesus. Ngicela kumele lapha etulo. Hallelujah. Amen. Jesus came down and he lifted me. Jesus came down and he lifted me. Kunebazalwane ndabakhuluma egcineni. Lengibabonile. Kulo mthwalo ukuthi bekumele kodeliver kubo lo mthwalo lo othwele. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Bathi ngiyalomcela kwenda sibonelo. Lithi ufika wayibamba lento lesikhuluma ngayo. Lelene mandla lele takuthatha yokubeka. Hallelujah bazalwane. Jesus. La kumele kodeliver khona. Hallelujah. Hallelujah. I-delivery point yethu kumbe isite lethu ngileya practice. Uyabona ukuthi kunespace lesingakanani. Jesus. Lithi uyithethe lento wayibamba. Yeah. Wayibamba ngemandla ukuthi ayikholwa kunemandla. Jesus. Wahamba nayo lento. Hallelujah bazalwane. Uhamba nayo lento kwabethe kuvuka tindvo endleleni. Usahamba nayo. Naleti tindvo letivuka konato wena wabethe wenda njani? Uyatithwala. Kanti naso uthwele lento. Hallelujah bazalwane. Awusathwali leminye imithwalo. Hallelujah. Hallelujah. Sithi wabethe uthwala imithwalo leminye yakakho. Wayibeka, wayihlanganisa nalento. Hallelujah. Khumbula nasikhuluma ngento, sikhuluma ngento lengadiwe. Sikhuluma ngento lenganagama. Sikhuluma ngento longeke wayinemisha ukuthi njani. Sikhuluma nje nabo Johane siyathemba ukuthi tiso uma bajutshwa tinzamo bendiwa konke nengadi yabo yathathwa yamikiswa ku DNA go checkwa ukuthi kahle lengadi yabo ihamba nani base babe nengani lengaka yangatholakali lento. Hallelujah. Jesus. Wahamba athatha imfalo yakho wayithwala naye. Wabona baba emlangeni. Wanga understand bazalwane. Into longazange uunderstand ukuthi baba emlangeni naye imthwalo yakhe uyidilivele. Wamthola baba emlangeni kungathi uempty. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Jesus. Wamthola ngathi baba emlangeni wena njani? Uempty. Hallelujah. Bazalwane ngoba umuntu lothwele lento yona yothwane uba empty. Hallelujah bazalwane. Afile lento ithi khulumela yona lento empilweni yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Wambona lokuba empty nakuba open. Wafika kwathi baba emlangeni kunento lengiyithwele. Yabona yebo siyahamba siyakhona. But lento lengiyithwele hey inemandla yangihlula endleleni. Hey lento ibethe ngibethe. Baba emlangeni athi yini ncane? Athi ngibone wena kulabazalwane bonke. Hallelujah. Kuthi nguwe longangisitha. Wafika wamtshela. Kanti baba emlangeni akanalo lelo site leliclear. Jesus angathi umbazalwane bangifa. Yeah. Wathwesa baba emlangeni. Baba emlangeni naye sothwala umthwalo wakho. Kanti baba emlangeni akekho ready kuthwala umthwalo wakho. Hallelujah bazalwane. Wathi na umthwesa baba emlangeni wasindwa. Hallelujah. Wasindwa baba emlangeni. Waqhamuka lomunye, qhamuka babeswela. Qhamuka babeswela. Waqhamuka lomunye afree. Hallelujah bazalwane. Wa overtake noma ethwele wathi nathi thwala letinto wathi kuthi lahla ku. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba nakafika lapha beswela tilahla. Lisayiti likhulu mhlambe babetisa hayi la kol site dipha khona la. Hallelujah. Uthi nasekadiphile babetisa uyathi kuthi nasowudibhile wenda njani kuze umthwalo wakho ungabuyeli nawe emuva. Hallelujah. Jesus. Thank you Jesus.
Oh, yes, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Babe emlangeni akade ukuthi nasekathwele umthwalo wakho ufuna ende njani. Number 1 uthi wena ngajela umuntu uyasaba nekuyakutiso ayomtshela inkinga takho ngoba umficile. Jesus. Hallelujah. Moya ogcwele. Uyaqala babe emlangeni uwonza babe emlangeni. Bazalwane kunalento labathi sympathy ne-empathy. Hallelujah bazalwane. Jesus. Banfundisa idlabo lelikhulisiwe kahle. Ababi ne-sympathy, baba ne-empathy. Hallelujah bazalwane. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. I-sympathy ungena emabhudzini alomuntu. Yebo. Ube uthwalele inkinga ta. Hallelujah. Jesus. Ungabi nesibinzi sekutendlulisa. Hallelujah. Kunokuthi kuphile wena kufe wena. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Kodwa umuntu one-empathy sikhuluma ngemlo brave. Yebo. Uthi noma inkinga yakho ayivile Jesus. kube nguye lo mangesibinzi. Yebo. Athi ngawufesana nayo le. Jesus. Then athi nakafesana na uyathi uthi uyitheklisha njani. Yeah. Kuze kusolveke inkinga yakho nekuye futhi kube njani kube empty. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hayi ngikhuluma ngento lekukhulunywe nami. Hallelujah. Ekoko. Bangakula bakutshela inkinga tabo la. Soluhlethi nato. Enathi sinza wena. Tikwenda wakhoti inkulunkulu kahle. Ngidlala indumiso. Dumiso. Ngesuka lamanye. Ngesuka lamanye. Ukusa khonze kahle. Ukusa khonze wahluleka babe emlangeni kudlala indumiso. Wahluleka babe emlangeni kudlala indumiso phezulu kwamefu. Wafadalala shona phansi ba. Wafadalala. 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 Nakafadalala babe emlangeni. Ngilendo lokhulunywa nami ngayo bazalwane. Nakafadalala wena sowuthole umngani kuba bemlangeni. Seloko nina nababili nelenjani nisesayidi Jesus. nisungeza ndzawonye. Jesus. Jesus Christ. Kwenenjani? Hey, ngiyababona botiso. Hey, ngiyababona botiso. Baba emlangeni akabulawa na inkinga yakhe. Jesus. Selakathi enda njalo baba emlangeni nalethi takhe lathi shiyile. Tiyagijima nato. Tithi so une side le right. Yeah. Unale dumping site. Jesus. Nakhona lele illegal. Bonke la kufuna balahlela bemlangeni. Baba emlangeni. Uyafa baba emlangeni. Jesus. Uyafa baba emlangeni. Ngubani? Ngubani baba emlangeni? Nguwe. Jesus. Kanti na ufika la itula kune dumping site. Ene noma ebasalwane. Uwi. Noma maki. Noma ngabe umthwalo uwe usengafiki lapha. As long bosho ukuthi uyofika lapha. Hey, lo uqalile umsebenzi. Tawufeza. Kuze ufinyelele. Kunenzawo lobitelwe khona. Hallelujah. Lalela. Laba kwathi kulayisha tindlu. Njengala abantu amaKorea bayathi uthi umthwalo na ulahlekile endleleni. Kune insurance le cover lo msebenzi. Lo mthwalo. Kuthi noma bangakawutholi laba. Kodwa ma cost. Yabazalwane. Ema cost alomthwalo lolahlekile bayawucoverisha. Amen. Jesus. Ngingayakulahlela umthwalo nema cost akhona abawucoverishi
nabangawo Calvary akhosta wena futhi back Yeah. Glory to Jesus. na Calvary amakhosti kusuka Jesu esihlalweni kuthi hayi injongo yami ukumkhonza uJesu Yeah. suwena esihlalweni athi ngiyabona Yeah. ngiyawabona konke lokukhona emhlabeni but lona uyadeserve kuhlangabethu Jesus. uCalvary amakhosti Yeah. uthathwe njani phakanyiswe Yeah. Jesus. phakanyiswe Jesus. fike khona kufika kuphi tikwanele side le right Hallelujah. sukala ngani Jesus. athi nginemthwalo Jesu fanele nginawo Jesu mkhulu uyini emnyathi kwabalelo kunye umunye athi ngikhiphe siso thwalo longinawo lo munye bale Jesu bengishontsha kakhulu thwalo longinawo loyo Jesus. lo munye bale hey mina Jesu ngitsakwe kakhulu emhlabeni mina Jesu angathi namaqala mangibona uthathethelelwa haleluya Amen. then ukusukumela liqobo athi ungakhathazeki Jesus. as long naso ufikile la Yeah. hey athi lo mntu emhlabeni imithwalo iyazulu hey God amen Calvary, hey Calvary, Calvary Calvary, imithwalo Thambe abantu labarongo usuthi awuhamba nabo bantu bayajikela fike ku wrong side emthwalo Jesus. fike wrong side emthwalo nalenceke uyubethe yafika tuke wrong side emthwalo yathi sifuna ukudeliver bathola ukuthi la kumele ideliver khona akusiyo indzawo le right Jesus. sindzawo le right yathi ngasindzawo le right ithi hey wa realize wabona yena kuthi akusindzawo le right siwabuka ukuthi ngibani engihamba naye kwathola ukuthi bakhona abantu hey labantu lokucabanga ukuthi angeke uhambe nabo ekugcineni kwakho yibo lokumele uthwale bona uhambe nabo uyofezwa inkonzo lobitelwe yona Hallelujah. Jesus. wonderful Jesus Jesus. urona ubuka isuthu wathi lona edeserve ukuthi angithwalise lo mthwalo ngoba kusibo bonke labagqoke amasuthu hey labantu akuthwalisa lo mthwalo Yeah. Glory to Jesus. siyabo Jesus. but nebantu labathembe into bazalwane into leyathi na Faro yamqaka bathi lo nkulunkulu wakho sam understand kanjani ukuthi ngidunywe uNkulunkulu bathi Moses utawubona hayi bazalwane utawubona ngalamandla utawubona ngetimangaliso ukuthi sekukhona lento lehamba nemlikati wayo phakathi Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. bekufanele mtho sifike kulesigaba sokuthi asawuchaze yini lo Jesu wakho yini uyamathi wena Jesu uthi kunento lengiyatiko le operator la mtimbeni wami kunento lekunika isiqiniseko ngoba lento ikuniketa igaranti ukuthi noma kungentekani ekugcineni kwawo konke ngizoba nawe Jesus. Hallelujah. ngizoli bonga mina ngizoli bonga solibonga Yesu akayiqali into uNkulunkulu
la ngeke ayifeze. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Jesus. Kunemachawe emanfulu. Kwathiwa noma sebabe sesiquku sesihlangene. Bathi hey Johani, awumane ugibele la eTulu ukuze sikuxolele. Utshele labantu ukuthi lo Jesu lokhuluma ngaye akekho. Wagibela Johani. Bacabanga ukuthi utawubafakazela kule nto labayikhulumako. But le nto yathi khulumela yona Johana seTulu. Wathi hey! Ngamane ngife nakumele kufiwe. But le kuna Jesu lonemandla. Kuna Jesu lenembulele. Kuna Jesu lo avuka. Kuna Jesu lo abazalwane lo hleti ngasekunene sikaNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Lithi bamposa phansi. Wow, shuphuka inhloko. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngilento sathi nasifika last week besikhuluma ngayo. Sithi yasina ifika lento ekhathe ejele kumpostoli uPaul anaSilas. Hallelujah bazalwane. Lithi yativukela lento sibandla. Yativukela. Ngoba yona lento afuthi ayinenzaba. Ungena enkingeni noma ungena enkingeni. Yona ayinenzaba. Yona yinye into leyatiko. Ku-operator ngesikhathi lesiright. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ku-operator ngesikhathi lesiright. Hallelujah. Ngoba lento bazalwane leyo nto leyo akusiyo into nje. Into yema miracles. Into le performer labantu bathi khona akusamele ukuperformwe la. Hallelujah bazalwane. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. La sekuthiwa khona hey lana kusekho umuntu okumele aphiliswe la. Yona ibe seyasukuma iyema. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Bese yasukuma iyema. Ithi njengoba sebashito bashaya umthetho. Kuthi akusekho umuntu ophiliswa komanje. Sethe nithi yona mina sekusikhathi sami. Sokuthi ngishayile. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Seyavuka iyema. Ithi la imile kube khona ebazalwane lapha sindiswako naseyimile. Glory to Jesus. Solibonga. Elakho igama Solibonga. Siyasukuma thina sonke. Solibonga. Abazalwane sinake uthandaza uma bona babemlangeni uma lento ivela le yemthwalo le masayiti kudilipha umthwalo kuvele la kimi engqondweni bengakalali bazalwane bengakalali akusiyo sepushweni futhi haleluya kwavela madala namake haleluya bazalwane Hallelujah. la kimi kwambuleleka ukuthi inkosi ithi yona iba prepare waze kwanela yaba satisfied ukuthi they are the right person people haleluya bazalwane Hallelujah. okuyodeliver imithwalo yonke ibazalwane mina ngema nithi babenkabinze mina I'm not the right person haleluya bazalwane Jesus. ukuthi mina ngakudeclare umthwalo wakho haleluya bazalwane ngize ngibe sure ngoba umthwalo wakho ngwendeka nami ungilimata endleleni and the time ungilimata mina
kwambuleleka ukuthi the time ukulimata wena. Haleluya bazalwane. Jesus. Ubethe ubuka abaholi bakho. Ubabuka njengabantu labangekho right. Labahluleka kunceda lo mzalwane. Hallelujah. Kanti bona abayati lenkinga wena lotshelwe yona. Bazalwane. Bona bathi bonela umzalwane loshuqaka. Nalo bambona ngathi unemandla uyethe ekholweni. Bathi lenkinga lobhekene nayo wena abayati ukubona. Ena wena ngoba ujele mine ucabanga ukuthi nabo sebayati. Kanti futhi ungificile wathi ungabasheli. Hallelujah. Angisathi angathi isindelo. Bazalwane. Angathi kumbe kungiyo ishumayela kumbe kuyini but ngiloko bazalwane abaningi bafile baphuma ngemnyango. Haleluya bazalwane. Kwambuleleka ke babe emlangeni kuthi ngalesikhathi bona bema la phambili bakhuluma ngalento wena lokuyo kumbe lesimo lokho ngoba umoya uyambulela. Hey bazalwane, yibo baholi umoya uyabambulela. Hallelujah. Lethambona bakhuluma ngalento ucabanga ukuthi mine ngibatshelile. Wathi hey bavile bakhuluma ngetinkinga tami. Hey. Kaze ungabashini lo. Jesus. Bathi nguwe lohluleke kuya ku right side yokudeliver umthwalo wakho. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngathi ke mina enkosi. Why uthi ba ready, ba prepared? Uthi inkinga lengibendlulise kuto bona wena okwendluli kuto. Tinvela bathi bonile bona wena okade bona. Hallelujah. Enefuna lo mzalo lokutshela lento wena usaya kuyo. Indlela yakho isahamba lapho. Hallelujah. Enayihamba lapho uyothi wena nawufika babemlangeni angeke usaya kubo ngoba usoba already soba judge wena ijudgment ngapho ngalesimo salomzalwane. Ndeni ngilokuthi ulunge wena uyobethe uyafa. Jesus. Hallelujah. Kumbe ngikho lapha ngithunya kona. Kumbe akusiko kumbe khona lengikhuluma naye kumbe akude kodwa ngiloko nje bazalwane. Sengicethile kushumayela. Lenginako nje kunye ukuthi nangabe kukhona umthwalo lo udeliver site le wrong. Gijima into engaphambili. Hallelujah. Uma ngabe ngoba lento loyithembile ayisebenzi. Kunento lokumele uyithembe. Lento leqalwe ngumnikati wayo. Haleluya bazalwane. Hallelujah. Lokunguye lotawufeza umsebenzi Hallelujah. empilweni yakho. Labantu lobathembile akusibo labatakufikisa kule destination lokumele ufike kuyo. Hallelujah. Uyothi nakumele uhambe nabo. Bathi hey nami ngisabona kwakho. Bathi hey nathi hey ngisabona kwakho. Uma ukhona kujime kude kuphambili. Jesus came down. Me up. Jesus came down and he lifted me up. and he lifted me up. Jesus came down and he lifted me up. and he And he lifted me up. Jesus came down and he lifted me up. Jesus came down. Jesus came down and he lifted me up. He lifted me up. Jesus came down. Jesus came down and he lifted me up. Ngicela nje sogijima into ngaphambili. Hallelujah.
Jesus came down Jesus came down and he lifted me. and he lifted me up. Jesus. Ithithe lenceku nayifakaza la. Yathi le kametiso. Bebangamani balance nje noma ngiphi inyanga. Jesus. Ibasina balanza the top one. Longa ikaba. Hallelujah. Hallelujah. Ukuthi tolungisa lelikhaya. Hallelujah. Jesus. Ngila nabo bebathembele khona. Jesus. Which means ngalama emagama lento lebanze bayithembela kuyo bebayibona ngemehlo. And nale performance yalento bebayibona lenyanga uma enda tinfo. Hallelujah bazalwane. Jesus. Lento lesikhuluma ngayo leli Bible. Kukhulunywa ngento lenga ayatiwa tiso. Ngeke wayibona ngemehlo. But ubona imisebenzi yalento kuthi nyalo lento yawusebenta umsebenzi. And uma isebenta umsebenzi sebese kuniketa isiqiniseko kuthi lona lo uqalile lo msebenzi utawufeza empilweni yakho. Hallelujah. 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 Jesus. Pho wena kunetinto lotithembile watithemba watibona futhi ukuthi utithembile. But kunento lengathembile ngabonakala. Namhla lengakusida empilweni. Jesus came down and he lifted me up. Jesus. Jesus. Siyabonga Nkosi. He lifted me up. Kune miss call moya ngcwele uyangitshela ukuthi bazalwa nabakayiva le message ukuthi ithini. Jesus. Uthi Paula ngiyabonga. Ngibonga lenhlanganyelo kanye nami. Jesus. Kule nhlanganyelo kanye nami lenhlanganyelo yona ukuze kuthi sihambe siyofika ekhaya. Kodwa mina ngingipawula nginalelithemba lekuthi loyo lo uqalile lo msebenzi utawufeza ngelilanga lenkosi. Jesus. Ayisi ngeke kunemuntu lo okhuluma naye. Akathi uNkulunkulu kunemuntu lofika wakhuluma tindzaba kuye. Uthi uNkulunkulu uhamba endleleni wahlangabetana netimo takwenda wahlala phansi wangasafuni ukuqhubeka kuyofika kuDestiny. Hallelujah. Ngiyelo lesho uNkulunkulu. Jesus. Uhambe kwendeka ngakubona maketshawuke ustrugglisha ngenxa yokuthi mina ngithembele kuwe ekukholweni kwami nami ngabe sengiphele amandla. Jesus. Uthi uNkulunkulu yena namuhla utawubonga loyo lotathi nasekayiqalile lento ahambe nayo nakufike emastomu akashiyi kodwa aqhubeke azayofika kuDestiny. Hallelujah. Thank you, Jesus. Uthi ngibonga Sathane ngoba bazalwane the more Sathane akhala the more I closer to God ngoba amandla ami asekulingeni kwami angushiyi umthwalo noma ngabe ngikuphi kodwa umthwalo ngithwala ngihambe nawo ngiyofika kuDestiny. Jesus. Kunelive lesibekele lona Jesus. nemhlabeleli usisise sifike Yesiya kwamelwa lona. Lalela moyo uthini? Uthema athletics nakaqala kugijima asuke eMgungundlovu aye eThekwini. Bonke labaqala ukugijima nabasuka eMgungundlovu funa bophelele eThekwini. Abaphelele endleleni ePietermaritzburg. ePietermaritzburg is not a destiny point. La kufanele siyofika khona. Anginezaba mina ukuthi ufike ini. Anginezaba ukuthi ufike usha nebani. But uthi uNkulunkulu nginelithemba. Uthi njengoba sewuqalile wathi uyakholwa utawufika. Uzuyofika mhla ngibuya senginolanza libani
ngifuna abantu labanjalo bazalwane nina ngicabanga ukuthi ngeke ikhulume ukuthi nihambe nohleba abantu naba akasho lokho nako nangabe uyakusho nako kusekhathi kulungile but uNkulunkulu uthi namuhla kunetimo letivelako endleleni usahamba uthi kepha akusiko la ufuphelele khona kubeka uye phambili ngeke ngatshela abantu labasha lenyelanga ngathi mina do you know ukuthi uma sesiolka ugqoke kahle kanje kunebantu labakubukaka ukuthi wena ugqoke kahle athi lo muntu lasathi uqala ukukulandela so uyajika ushaka ejani Jesus. umentani lo muntu ngalamanye amagama sowuqalile manje lento lesho ingeko so uyambulala ngoba bese kathi uqalile ukuthi uyakulandzela athi lethami wena sekaphele amandla ubuyele futhi ugqoke letitha Hallelujah. sekasathi lo muntu ufanele enteni so umile ehlane labe ngakafanele ka udeliver khona so udeliver enzaweni le wrong ngicela kuthandaza nawe mina Singosi ngihambile endleleni kwafika tinto letinye ngadiva ngithi indlebe tami kodwa Nkosi mina kunye lengikufunayo ngifuna kuyophelela kuwe ngifuna labantu abanjalo